Evo jedan pročan lift u Kišinjevu. U Vinari imate i pravu crkvu na 80 metara ispod zemlje. Au! Šta je ovo? Kako je ovo mjesto? Iako Europa važi kao vjerovatno najbolji kontinent za život sa velikim brojem zemalja kojima plate prelaze i nekoliko hiljada evra, u ovom videu vodim vas u Moldaviju. Najsiromašniju i najmanje posjećenu zemlju na starom kontinentu, zemlju potpuno zaostalu u nekoj svojoj tranziciji koja će vas bez dileme iznenaditi onim što ćete ovdje vidjeti. Ovo što vidite iza mene je Kišinjev, glavni grad Moldavije, čiji jedan dio centra izgleda bukvalno ovako. Prepun brutalističke sovjetske arhitekture i napuštenih zgrada koje ovdje stoje već desetinama godina. Ali prije nego zavirimo i pokažem vam kako ova zemlja izgleda, evo nekih par stvari koje možda niste znali o Moldaviji. Moldavija je država smještena na jugoistoku Europe koja graniči sa Ukrajinom na istoku i Rumunijom na zapadu, a koja je sve do 1991. godine bila dio Sovjetskog saveza. U zemlji trenutno živi oko 3 miliona stanovnika, a glavni grad je Kišinjev. Službeni jezik je moldavski, koji je u suštini rumunski jezik, a dobar dio stanovnika govori i ruski. Pojedini govore čak i gagauz jezik, vrstu turskog jezika koja se smatra ugroženom. Evo kako on zvuči. Ota küçük oğlu dedi babasına. Baba, ver varlıktan ne düşer bana. Babası pay etti onlara varlığını. Glavne industrije u zemlji uključuju vino, šećer, suncokret, pčelarstvo, biljno ulje i tekstil, što nije iznenađujuće imajući u vidu da se otprilike 3/4 teritorije zemlje sastoji od poljoprivrednih površina. A kada govorimo o religiji, većina Moldavaca su pravoslavne vjeroispovijesti, te oni čine oko 95% stanovništva. Službena valuta u zemlji je lej, mada nemojte ga mijenjati za rumunski lej koji ima isto ime, samo vrijedi nekoliko puta više. Za vrijeme snimanja ovog videa za 1 euro dobijate oko 20 moldavskih leja i evo kako oni izgledaju. Ipak, ono po čemu je Moldavija danas najpoznatija je po veoma razvijenoj vinskoj industriji koja svake godine proizvede oko 2 miliona hektolitara vina, te je danas 20. najveći proizvođač vina na svijetu, a vinski podrum Milešti Mici, u kojem se nalazi više od 1 milion boca vina, poznat je i kao najveći na planeti. Uz sve ovo, Moldavija je sa manje od 180.000 međunarodnih dolazaka godišnje ubjedljivo najmanje posjećena zemlja u Europi i jedna od manje posjećenih zemalja u svijetu. Dok ste ovdje vidjet ćete zaista jako mnogo paradoksa i mnogo stvari koje obično nemate priliku vidjeti u nekim drugim zemljama. Recimo, relativno skoro, u periodu od 2009. do 2012. godine, Moldavija je zapala u ozbiljnu političku krizu gdje čak 3 godine, uslijed svađi između političkih partija, nisu uspjeli da izaberu predsjednika.
Na kraju, nakon čak 917 dana, predsjednik je konačno izabran, ali ponovo ne voljom naroda. Ali politički vjerovatno najzanimljivija stvar kada je Moldavija u pitanju je regija Transnistrija. Pridnjestrovska Moldavska republika, jednostavno poznata i kao Transnistrija, komad je zemlje smješten u blizini ukrajinske granice, koji je 1990. godine proglasio nezavisnost od Moldavije. Sve je počelo kasnih 80. godina, kada su rastući nacionalistički osjećaj u zemlji počeli da preduzimaju razne poteze za derusizaciju regije, zabranjujući pritom i ruski jezik. Regija Transnistrije je tada u pokušaju da zaštiti svoju kulturnu baštinu proglasila nezavisnost, te je uslijedio krvavi vojni sukob u kojem je stradalo više od 1000 ljudi, a koji je na kraju u septembru 1990. godine doveo do proglašenja nezavisnosti ove regije. Transnistrija zauzima gotovo 17% teritorije Moldavije i ovdje živi oko 600.000 ljudi. Vlada u Kišinjevu nema apsolutno nikakav utjecaj na dešavanja u ovom području, a ovdje u Tiraspolu postoji čak i posebna vlada. Rusija štiti građane Transnistrije, a neko vrijeme je čak bio aktualan i prijedlog o priznanju ove regije, ali do toga na kraju nije došlo jer bi to moglo dovesti do gubitka političkog utjecaja kojeg Rusija ima u Moldaviji i ujedinjenja Moldavije i Rumunije. Ovo su bili samo neki od razloga zbog kojih oko 20% populacije Moldavije danas živi bukvalno na ivici siromaštva. Gotovo s kim god da razgovarate ovdje traži neki način da ode da radi u Europsku uniju i svakog dana sve više ljudi ide iz ove zemlje. Ali kakva je Moldavija za putovanje i da li je uopšte vrijeme posjete, saznaćemo upravo sada. Naše putovanje Moldavijom provodimo većinom u prestolnici zemlje Kišinjevu, gradu koji je do početka 19. vijeka bio mala provincija sa nekoliko hiljada stanovnika, a čiji se masivni razvoj desio tek nakon Drugog svjetskog rata. Grad je isto tako kroz istoriju više puta bio uništen, prvo od strane Crvene armije, potom od nacističke Njemačke, da bi ga u sve to zadesio i strašan zemljotres koji je uništio veći dio grada. Zbog toga ćete danas širom Kišinjeva vidjeti zgrade nalik na ovu ili možda ovu ovdje. Nije neobično ni da vidite potpuno napuštene objekte i zgrade u devastiranom stanju o kojima više niko ne vodi računa. Objekte koji su nekada služili za okupljanje ljudi, a koji danas stoje ovdje kao podsjetnik na neka sovjetska vremena. Ovo što sada vidite iza mene je napušten cirkus. Cirkusi su naime nekada bili veoma popularni za vrijeme Sovjetskog saveza, te je gotovo svaki veći grad u zemlji imao barem jedan. Kapacitet ovoga ovdje nekada je bio oko 2000 ljudi, dok je danas, kao što vidite, potpuno napušten i uništen. Ovo što sada vidite ovdje se naziva Romanita toranj i predstavlja stambenu zgradu u kojoj i dan danas žive ljudi. Evo, ušli smo u zgradu i pogledajte kako ovo izgleda iznutra. Da li neko živi ili ne, ne znam, ali bukvalno na gornjim spratovima se vide ljudi i možete se bez problema penjati ovuda ovim stepenicama. Ovo je nerealno kako sve izgleda. Bukvalno na koji god sprat da dođete, sve izgleda ovako,
smeće na sve strane. Ja ne znam šta je ovo, ljudi. Evo sam se. Evo ja proćam lift u Kišinjevu. Mudrol jednostavno koji isprati. Evo me na 7. spratu ovdje, ne znam zaista da li sam ikad u životu vidio da stambena zgrada izgleda bukvalno ovako. Pogledajte ovo staklo ovdje i da ljudi na gornjim spratovima, ako pogledate gore, zaista žive ovdje. Nestvarno, ljudi. Zaista. Nestvarno. Da. No kak vidi balkoni se to? Pa tako što... Evo idemo da nađemo balkon, da vidimo pogled. Evo Čiki će nas pustiti kući. Znala sam, če sam ga vidjela, znala sam. Opa! Wow! Šta kažeš? Wow. Pogledaj. Spasiba. Spasiba vam большое. Evo nas. Ja ne znam, hoću se penjati. Dakle, ovo je ovdje bukvalno centar grada. Pogledajte kako izgleda. Još uvijek se nisam popeo do vrha observatorije, ali pogledajte kako sve ovdje izgleda razrušeno. Možda za vrijeme Sovjetskog saveza neke stvari nisu funkcionisale najbolje, ali su barem radile, ova observatorija je imala neku funkciju. Danas političari puštaju stvari da izgledaju ovako. Ne znam da li igdje u centru Europe, u glavnom gradu, može da se vidi ovako nešto. Evo, popeo sam se do napuštene observatorije. Idemo da uđemo unutra, da vidite kako izgleda. Pogledajte ovo, ljudi. Šta je ovo, čovječe? Idemo se popeti gore. Ovo ne postoji, ja mislim, nigdje u Europi. Ovako nešto. Au, šta je ovo? Kako je ovo mjesto? Pogledajte ovo. Nekada observatorij, danas potpuno napušten i ostavljen da propada. Ali pored svih ovih sovjetskih momenata, Kišinjev ima nekoliko zaista lijepih stvari, a jedna od njih je i ova katedrala koju sada vidite iza mene. Nativiti katedrala sagrađena je 1830. godine i prošla je kroz zaista burnu istoriju. Za vrijeme Drugog svjetskog rata bila je u potpunosti uništena, da bi tokom sovjetskog režima bio zabranjen svaki vid religioznog okupljanja u njoj, te je ona bila korištena kao prostor za izložbe. Tek nakon raspada SSSR-a katedrali se vraća njen puni sjaj, te ona danas izgleda zaista prelijepo.
samoj blizini katedrale nalazi se i trijumfalna kapija grada, bez dileme jedno od najpopularnijih mjesta u gradu, izgrađeno 1840. godine sa ciljem da proslavi pobjedu Ruskog carstva u borbi sa Otomanima za vrijeme rusko-turskih ratova. A za one koji požele da nauče više o istoriji ove zemlje, preporuka da posjete Nacionalni muzej Moldavije koji sadrži više od 260.000 eksponata i zaista je impresivan. Mada ništa ne impresionira toliko u Moldavi kao lokalna vina, a nevjerojatno zvuči podatak da se ovdje nalazi čak 120.000 hektara vinograda zasađenih širom zemlje. Moldavci su veoma ponosni na svoju istoriju vinarstva koja datira još 3000 godina prije Hrista, a mjesto koje bez dileme morate obići je podzemni grad Krikova gdje se nalazimo upravo sada. Zvuči nevjerovatno, ali galere Krikove protežu se na oko 120 km i u njima se čuva oko 1,2 miliona boca vina. Čitavo ovo mjesto nalik je na mali podzemni grad, pa ćete ovdje vidjeti brojne ulice koje su nazvane po raznim vrstama vina. A prema jednoj priči koju sam čuo ovdje, čuveni astronaut Juri Gagarin posjetio je podrume Krikove 1966. godine, pa bi mu 2 dana kasnije morala biti pružena pomoć da ode sa ovog mjesta jer je bio previše pijan. Ova priča možda je u neku ruku i urbana legenda ovog mjesta. Ali ono što se sa sigurnošću zna je da veliki broj utjecajnih ljudi iz ovog dijela svijeta ovdje povremeno organizuje razne proslave i događaje. Upravo u ovoj sobi on je proslavio svoj 50. rođendan i kada već govorimo o njemu, ono što je vrlo zanimljivo je da je Rusija svojevremeno bila najveći uvoznik vina iz Moldavije, čak više od 90% vina se izvozilo u Rusiju, ali nakon diplomatskog skandala koji se desio pre nekih 15 godina kada je Moldavija izrazila želju da uđe u EU, Rusija je zabranila uvoz njihovog vina, što je dovelo do toga da mnoge male vinarije se nađu u velikom problemu. Međutim, tada su počeli da traže alternativne načine kako da izvezu vino u neke druge zemlje, pokušavajući da ga učine još kvalitetnijim i spremnim za zemlje u Europskoj uniji i na neki način da nije bilo Putina, vino u Moldaviji danas možda ne bi bilo ni ovako dobro. The last step to produce the sparkling wine with the classical French method champenoise. Everything starts with the fermentation in very big tanks, and we don't wait until the fermentation will end. We suddenly bottle the wine and the fermentation will go on in the bottle. Especially for you, I have this clear bottle, so you can see here what happens inside, and you can also pay attention that there are some sediments here inside, so the wine, it is not clear here, but we usually prefer to use the bottles from dark color of glass, because in this way we will protect the sparkling wine and the wine from the light. It is very important for the quality of the wine, especially if we know that this is a method which needs years to produce this sparkling wine, because if we produce with a different method, a fast one like Italian method Charmat, it usually lasts for 6 months. So we bottle the already ready sparkling wine and we don't need to think about the color of the glass, because anyway we bottle it and it is ready to be drunk. So we don't have to choose a dark glass to protect it. But if we know that the wine will stay in the bottle for years, we have to think about the color of the glass.
This is why for the classical French method we choose usually the dark glass of the color. Can I ask, why do you put it like this? What is the reason? So the reason is to put the bottle in this position. We actually start with a horizontal position because we will start to move the bottle slowly with very small movements until the bottle will arrive in a vertical position. The reason is to make these sediments to fall down and gather here in the neck of the bottle. If we will do it with very small movements, we will be sure that every single small part or sediment will fall down and will not stop in this part of the bottle where it becomes more thin. Inače, temperatura tokom čitave godine u vinari Krikova iznosi od 12 do 16 stepeni, tako da obavezno poneste neki džemper ili nešto toplije sa sobom ukoliko budete dolazili ovdje. Here we have a very special bottle with wine produced in Jerusalem in 1902. This wine was produced in a limited edition in Jerusalem. It is already 120 years. It is too old to be enjoyed, but this is a historical wine and it is a treasure for our winery. Ovo ovdje je jedna soba za degustaciju vina i pogledajte samo koliko detalja i kako nevjerovatno sve ovo zaista izgleda. A ovdje vidimo mapu svijeta i sliku svih ljudi koji su bili, sliku poznatih ljudi koji su bili u vinariji i koji su je posjetili. A ono što je nevjerovatno je da u vinari imate i pravu crkvu na 80 metara ispod zemlje. Evo, na kraju ture dobili smo čak i poklon vino koje je dobilo 3 medalje, skoro. Pogledajte u prostoriju za uživanje ovdje i vino kao poklon. Po povratku nazad u grad obilazimo statu najvećeg heroja Moldavije, Stefana Velikog, koji je bio princ Moldavije krajem 15. vijeka i koji se smatra najboljim vladarom kojeg je ova zemlja ikada imala, jer je pobjedio u čak 34 od 36 bitaka u kojima je učestvovao. A iza statue nalazi se i park koji nosi ime Stefan Veliki, koji predstavlja najstariji park u zemlji, poznat i kao park zaljubljenih, jer predstavlja često mjesto kupljanja mladih parova. U parku ćete pronaći i jedno prelijepo jezero, moći voziti bicikl, trčati ili jednostavno uživati u prekrasnoj prirodi. A dok ste u parku, obavezno pronađite i statu maloga princa, najmanju statu u čitavoj Moldaviji, visoku svega 11 cm. Evo da vidite kako to izgleda i koliko je zaista visoka. I s ovim kadrovima završavam moje putovanje Moldavijom za ovaj put. Nadam se da ste uživali, da ste naučili nešto novo i da ćete jednog dana posjetiti ovu zaista neobičnu zemlju. Veliki pozdrav od mene, a mi se vidimo u nekoj novoj priči sa putovanja.